in the political landscape of our country, of our beloved nation. Because like it or not, you cannot, write off Baba. You cannot. Yes, in the political stratosphere that is here. Yes. Of course, going forward, no ginya of course, riu tokura nikurake kurishidikana ri. Yes. So ginya ukihoduka na mushi. Mega view. Abe acokerio kiama kindu kia mbere. Ini ane ginya mata muma party leader wa ODM. Ndigweciria cokona no acoke atacokeirie. Riu ni akwira nyongo. Nyongo. Kibia. Kuja na instruments. Mungu ya chama. Lete chama. Sasa kule kulishindikana. Unajua Mwangi ya Kionjori alisema mtu yuko na kaumbwa yake. Eka wika iheta. Yes. Riu no ginya gwicoka guku. Yes. Na riu agicoka in the local scene. Yes. Ni ukuri nake no mundu wa kutetemesha. Of course kuri andu marauga atiri. Baba hari akinyete ri. Ndegucoka politics loko muno. Hiyo ni uongo. Hiyo ni uongo. Yes. Uongo. Hiyo ni uongo. Baba is a politician by profession. Yes. And you'll be a politician forever. Yes. Once a politician, always one. Yes. You know, Wamunyoro has been having a field day. So ne ajitiirwo babo. He was having a field day in opposition. Yes. Yeah. Sasa watasogeana maybe. In the likelihood Baba decides to go back to his etawatia. Yana kurechoka malimore jire yake. Ya mumo. Yes. Leteka neje. Yana kurari. Echoka malimore jire yake. Ya mumo. His comfort zone. Yes. What he knows best. Yes. And he's an expert of opposition politics. Yes. Opposition politics is not for the faint-hearted. Yes. For one, you have to be very strong. Yes. Resilient. Nakiodo. Nanyititemi. Totra opposition nilikuri heho ya muhuko. You know, Rigathi was baptized by fire into opposition. Huyo alikujipata. Yake ilikuwa ya haraka sana. Sana. And he lived up. Alijiinua haraka sana. No, quickly. Very quickly. Onaketoka u. Yes. Onaketoka u. So in the likelihood Baba returns into opposition, there might be a shift. Yes, a shift here. There'll be some waves, some ripple effects. Now mark this. Yes. If he doesn't return to opposition, kuna watu itabidi wamemsogea mahali kwenye keki. Fairly fast. Kuna watu ataondoka. Yes. Ndio aigie. Yes. Na apate nafasi. Kuri andu aguku mekwirwo mokiriria andu a Nyairobi. Please. Itecio cia white please. Niturori andu aria turi aguku. Yes. Ni undu wa ageni aria moka. I'm sure Rigathi is strategizing. Of course he has to. Mono cio ndurahe mera ukuri ndukora kiritu hire. No raru ni acoka guku. Raru ni acoka guku. Na mono cio aguthigitha. Mono cio ni agututhiga kama waki. Riu kaundu aka mwambe mwa copyright. Kabe kaya copyright. Uri kararia. Akwa Ayera mawani manyuri aru to gwithie tondu no wa cenjia. Maundu maikarete gwithie no baditu. Na mumenye kana no tukwanjia kuringa kidogo. Tondu tugirigo uyu ri. Ara turarigo ria mucu waire. Nona bare uri arituha. Bara ni uturituhira. Bare uri nene. Edo fatara ninge kugucagucagia andu. Kana ona ate mwalimu. Actually, Baba is not Tudo Gitumakia, ideally. Todo nitukavite ground yule akwagirire. Nie personally data governor mwalimu. I feel comfortable ukode tukota kungethanira nake. No idio turoha kirima.
na gutirama kania ni tugutwikania kaende utie kuruta umukora nginya kuria Malaguri. We are ready for any eventuality. Merenda ni de governor wa tamu ya kaigana. I have nothing to lose. Na ndirage coko nini nie ndenda ndigire ne twathigira hare iguru. Let us not lose our focus. Focus itu ni ha. Kila tugwika few adjustments. Nyoto ni uko-maintain image yaku. Deru ndukenje. Tondu ni ukiwikaine oguo. Betho no utenjaga nderu. Anjuire. Betho ni uko-maintain. We na we thangwa you are the smooth talker. No karoria TikToko. To consolidate maundu maya mothe mundu utari udwana. No muri akiwenda ni udwana mujoke ningirwa je huko. Kwana twaterema. Nitwibange wega. Ari mundu no wagatene. No mundu uyu ni ithu twatigitwo ngari iguru. Twarugama ngari iguru no mutongoria. Riu nuona ni hoka mundu ugie ngari ige iguru. Nuona ngari cia sunroof ni iraingiha. Riu nuona twage gicindano. Hena gicindano gia sunroof iguru. Nao ni hoteti uhuragirwo. Ukaigua kimakio ni undu toyo. We have the capacity and we don't have any worries. Uyu ndirai. Ama baya. Digirai uyu because personally nie ndiende tigiro horo wigie siasa. Even nyere people they know that. They are aware clearly. Kumo kwa union. I am a tried and tested leader. Nie ndietiraga. Na diguraga guoyo ucio enda iyo. Ni okay, tigwe turamutwarite atizia baba. And you know, siasa, you know, you can never tell. One day in politics is a very long day. Yes. You see, kuma reto ajiri oro wa coalition politics ni. Ne nyamuno. Mundu atuka president go kwenyoika. The gumusa actually is almost impossible. It's near impossible. Yes. You need a coalition. So now Raila, think about your lego, is somewhere in the middle there. Kana tuke mwaleria gyoke tukikiro gwachabe maundu maya. Mundu kwa jagitikira ri. Agitikira ro uguo ri Your Excellency na kuria na gitio ri. No tumwe andu. Atu endorse. Igweta kwa rozo ri mundu ucio ni. Bori jagitikira. Rwari kana watu amukimire gikikirega. Mundu amukimire kumukima. Na uguo tukamwika. Meno ucio mutongoria. We base corona ati horo ucio. Ai vendo daqui, atakithina. Nela ithatu. Tuko tulikitie. Ithatu tuko tulikitie horo ucio. Ikani tu. Nieta na Nairobi ri. Nairobi kamite othe kwa rito ya governor. Na menye mundu ucio ni araendo cire Sakaja. Ucio ro wake ni tulikitie. Ucio bwana kedo Nairobi tuzo miwi. Yede burutu amweje. Yaga Nairobi ni to biwe. Yaga Nairobi ni ene. Twina kandusi. Ona wai tutigane machira ri. Ona wai tutigane ko wajura ko thamania na igoti ri. Ugabethigitha muno. Ugabethigitha uru muno. Adi uru wa uthira giciria. Kaende donk. Aguthe kayore. Ovare monyere mundu muno. Uguo kite ri. Name mundu kwaja ithi ona turigarurie turaguthwotia gasi wega ni amenyu wangite. Ndaro ndwatonete. Ithio tia gasi twikirio kamwonya ndarwa. Riwa urunyithia tia gasi wakimenyua. Une mundu ni amenyo rio i. Tondu riu kiwanja ni kirachenjia.
na kiracenjia gucenjia truthful men ni mwire uhoro wa ma kuracenjia siasa ni tugubatara turingaringange na ni tukwenda tuhande macinarĩ maitũ gwake macinarĩ wega tukabe ground wega twambe tume kĩrĩma-inĩ uhoro wa kĩrĩma nĩ kĩriguswa we are a formidable force tukaiguo kĩmaka your excellency twĩ nawe na mũmenya no ũngĩtũngĩetha yora tũrĩa ingĩ wa mũcio kama wakinyanĩria ha ũcio no ndũthiĩte nake wega ĩ tondũ history yake nĩ tũkĩmĩũĩ nĩ mwendi wa ndondo na ti mũtũmĩri wa kĩondo gĩake pandĩtigaine nowe gũkimwandithia baba nĩ andũ a gũthuna nĩ andũ a ngundi njirũ ĩtũngĩetha wakĩgĩ ũcio nake ndũkĩrĩ nĩwe ũkoragwo na ũhoro ũrĩa no there will be shifts there will be yes it's a matter of time time will tell let the dust settle yes na hiyo tujita hiyo here and there jaguti chake siaje kuga si baba anatosa ile kubwa tuwezi tulienda raundi ngapi tumewakimbisha Ethiopia tutawakimbisha hapa harĩa kaigua matishĩra kũrĩa National Assembly na mainsisti nĩo majority ujue filimbi imepulizwa ukamenya kipenga kimepulizwa mũndũ mũikara yaku mũka mibango yake nĩrĩkũ gwakorwo twĩ mbere gwakorwo twĩ makinya merĩkĩ mbere gotaka yuka mũingĩ nĩ thaa 9:40 tũgĩũka nĩ